in yarti shelma teneman dara den cheki ko harma in consumers of the shit some of our imams ne yartar tama o ko pse da gulma zuna bi an ka banyan yanda ka soyen yo no chelka yi wazu. You don't need the Holy Quran to be a moral person. Jang ato ku me Quran mun ka bazan da tumne tuma ka so biya ne jingma an pogo o ku chanto zu o ku tu o tie o ku zuo o bulan tie nyango ka nye on live life ma dinye ni sesele nyele biya go ne tumelo yu sigara tumne tumber kazi ambor nyemte heavy come on how enta tinye ka tumma be kwara daguya especially te pasara ka yanzan te example enta ako jile mo cheta mai da ngone be da mai ku be lo kam karba da ne bi akalam piahle mu ma injin chan karba da ne bi akalam piahe injin chan karba da ai biya basira ne ka payin ya ka soyen ya na anta dagule ne zan da chen shelma nyan ya ka dagul ma be le mu aye to amosma tetamale be ti yon afanem ye to akan yelma mate darta pam kan tar shella nyungum nya fo dia cha so ise mama manga be mpa ala pam be nchama ka oban ya an ko har dagu shelma andara den che ka yarma azan hankai wi to an wana pa an ban ne nyun yu no kan yarma afana ma na ko har dagu shel tartma tanmandara den che ka be ko har ma ban yana ta turta ma den yara ban yunda kan yara lahu numa ban ka basira na ban yan jiya ka fa gbago petu ko Allahu akbar shew to atu kunye ka so yalla ma yulo ni na ko mu hala amro gba de pasha ka dam no mdiala yes because ne ko be afan ya like na idolo de tuna biya hankal ne to me kamara kan yo bin biya na na wamba abin da ya ma anya haske shi woni atin la fa abin yele agbar ni yarama so ai dwala fa a chan ka biya basira ne o te chen shek polo dan pa correct ma ka correcto ma vida no Quran better wisdom. You see, we see that ka some Antonio doctor clearly ko kunye medical doctor ko nur shigare doctor no mbuham o doctrine ma height na o mini shigaro no beviela o mini cigar no is not good for the lungs. That means the doctor ma he knows omi but he's not wise to la afanum katamama afashaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da kabukata morality ika akaramne da kabukata nguma faso tafsir ko yana now yarda mini kama no Quran is the straight guidance oku soselna the malati yala there is no hadith bumbo num can to govern be logic share kandi yanti Quran ma so aka zan tuntuma. There was no need to send any messenger like ko tmana na the book ma ko en kamna kama exams bi ko sabuku ka chanti da kiyo la kare kuto pass shama sha anye teacher ko walleta so ati chele wa kama eturata wakati Michel mamba ai chi akiyo la fune ban sub science of cross pollination ma ka chele ka ni teacher men sa won jiben shasha anyo shu den mallan de karbukata ya in yarti shelma teneman dara den cheki ko harma so nyun kam uni video won yarame in men consumers of the shit some of our imams ne yartar tama teneman bandara o ko pse da gulma zuna bi an ka banyan yanda ka soyen yo no chelka yi wazu nye anka ne jure do so yeah like actually an chang tafsir with a pencil in your Quran kanya hanka shabe ka jotu homework she ko ai chang afon ai bi ka be yel ka chang tamen of ka gwa yel mo ai bi ka chang saf ka bi ai chang west and the middle belt bis higher tab ai bi no ba bu han la kar ba kar la Quran kamion yan vo a she for ka ni twema da no be he's not wise ni yar wise ya like chan yele dagban like wula kan yar ma the dagban ma ka morality is very important. You see try yara ben shao kan karm Quran in like mun practice good moral life
ato nye so ka ne Qur'anin fogo ti yarle ka so ya ka ne zalan wona jinglan fogo wona piale janda. You don't need the Holy Quran to be like a moral person. Ka be vien yalanga nang don ato ku mi Quran mun ka bu fuhre jang ato ku mi Quran mun ka ba zang de tumne tuma ka so biane jinglan ma fogo o ku chang to zu o ku tu o tie o ku zu o bulan tie nyanga o ku zu sonya like the ya da gbanda ba ka nye on live life ma di nye nin sele be life nin sele nyele o like o biaguna temelo yusigara to kuma dadam shaba kama yar so nguna direct connection ngawe nyo halin da ta shi aka faso bulo yin ya kama le yunda fa ma gba yin ya now so I yell it to akabo it doesn't make you a madman. I mel hankale. Some of oye to ayulenle. O namambala akar right akabu on piaro akali jenda tro. Maybe hello bo pore jangle laka tensel maybe laka yundo. No. Hal ibe check out the bang abad anang sama wo bana fanya. Aka anang some shell anyen nang. Ko twe musulen sene itaka kama ka ku kale yunu ngobe no lwar ngone be yiya ngone nirba an kan nan wazu kan unfon tena adine ne twai nan le dan kan to kulbe ciya ma be kan to zanna on to ne kala ka ban na ranan impact an boy so yin ya ma bo anan na change ako enjoy lo gba tura like ako iko tulay musulen tab hackar ban yang ben tweet that fatabs hackar ban yang ya iko yan ye shi anir yin yan so ako nyafa kaka hankal shele kaka morality shele ani din yenche ka zan ya nche ka so yula ka ban yes this is a godly man na won niram boma then you are also a madman agba kunya yin ya demen Quran ma ku biya san yin gba yin ya le ka tum no I promise ye ni ye den ye to because that man that an year so ni yin ya nyoma o gba ku yira yiri shena kama ku yiri shena ami bu so aba dihir la yin ya ma so ka bolo yin ya nyong ngba di pa she to hala ota ka jine yar jaran kan ye we sallah mbonde nirwe yin ya ma Abdul Basir ku tira ko lana as always come on how programs or Yusuf Abu Turson on producer. I need new to our channel. Think I subscribe at the bell. Anytime our song content you can I am Pahlaban in Europe. Peace out. Come on how